Чао! Всем привет! Это канал Эстонский с Лерой. Сегодня у нас будет урок чтения. Мы будем читать 6-ю главу книжки Сипсик. Эта глава называется «Секрет Сипсика. Сипсику Saladus». Хочу всех новеньких поприветствовать на этом канале. Добро пожаловать! А также поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня, мою деятельность на канале. А конкретно огромнейшее спасибо Мукаш, Максим и Татьяна. Спасибо, что финансово поддерживаете мой канал и помогаете мне дальше развивать его. А если вдруг вы тоже хотите как-то помочь мне, то, во-первых, ваша активность на канале, да, комментарии, лайки, может быть, рассказывайте своим друзьям, кто тоже учит эстонский язык. Ну и финансово это тоже возможно сделать. В описании к видео есть все реквизиты, которые вам пригодятся. Спасибо заранее. Ну, а мы сегодня с вами, получается, читаем. Из нововведений. Я увеличила шрифт нашего текста. Многие просили в комментариях, да, чтобы было удобнее читать. А также я сделала такую красненькую себе кнопочку, чтобы вы могли видеть, где я читаю, да, чтобы вам было чуточку удобнее. Потом обязательно напишите, как вам, было ли удобнее, когда я показываю, да, где мы читаем. Будет сегодня, да, текст главы, глава достаточно большая, и перевод, который, да, вы сможете, ставив на паузу, себе посмотреть, почитать. Что еще могу сразу сказать? Вы, если вам слишком быстро, можете в настройках к видео, это, да, у вас идет... Получается, линия, где есть значок шестеренки такой, да, там нажимаете скорость воспроизведения. Вы можете поставить 0,75, и, возможно, вам будет так удобнее, комфортнее слушать. Но я буду читать с такой скоростью, как обычно я бы говорила и как разговариваю, да, на эстонском языке. Поэтому, чтобы вам было куда развиваться, поставьте сами себе сейчас помедленнее, чтобы потом можно было, да, увеличить скорость и уже как бы на новый уровень, скажем, выйти. Хорошо, я думаю... Вся информация, которая нужна была, уже сказана, поэтому начнем читать. Ühel päeval juhtus nii, et vanaema oli Anuga kahekesi kodus, sest isa ja ema olid tööl ja Mart mängis väljas poistega lumesõda. Vanaemal ja Anul olid kummalgi omad tegemised. Vanaema toimetas köögis ja Anu ehitas Sipsikule klotsidest koolimaja, sest Anu arvas, et Sipsikul on varsti aeg kooli minna. Kui koolimaja valmis oli, tundis Anu, et ta kõht on suure tööga tühjaks läinud. Ta teadis, et sahvris peab veel olema hommikusi pankooke. Anu mõtles, et ta õige küsib neid pankooke vanema käest. Aga kui Anu kööki läks, siis vanema ei olnud parajasti köögis. Ta oli läinud hoopis prügi välja viima. Anu arvas, et ega vanema ometi keela paari pankooki näljasele lapsele. Ta tegi sahvri ukse lahti ja pankoogid olidki sealsamas. Anu sõi 2 pankooki ära ja läks jälle tuppa. Ja kui vanema väljast tagasi tuli, ei hakanud Anu enam vanema käest küsima neid pankooke, mis ta ära oli söönud, sest ta oli ju need pankoogid juba ära söönud. Anu hakkas hoopis Sipsikule tähti õpetama, et Sipsik väga rumal ei oleks, kui ta kooli läheb. Kui Sipsikul täht juba selge oli, õpetas Anu talle lugemist ja nad lugesid koos Anu pildiraamatuid. Aga Anu teadis, et isal on raamaturiiulis üks väga ilusate piltidega raamat Hiinast ja Anu tahtis seda raamatut Sipsikule näidata. Aga Anu teadis seda ka, et isa raamatut ei tohi puutuda. Sellepärast ütles ta Sipsikule. Ma näitan sulle nüüd ühte Hiina raamatut, aga sina ära kellelegi ütle, et sa seda raamatut nägid, sest see on saladus. Siis tõi Anu raamaturiiulist selle raamatu ära ja näitas Sipsikule pilte. Hiina on väga suur maa ja seal elab väga palju hiinlasi, rääkis ta. Ja kõik need hiinlased armastavad kangesti riisi süüa. Ainult, et meie sööme riisi lusikaga, aga hiinlased söövad pulkadega. Kuidas nad pulkadega söövad? Imestas Sipsik. Aga raamatus oli üks niisugune pilt, kus oli näha, kuidas hiinlane pulkadega riisi sööb. 2 peenikest pulka olid tal ühes ja samas käes ja riis jäi nende pulkade vahele. Anu näitas seda pilti Sipsikule ja siis sai Sipsik aru küll, kuidas pulkadega söömine käib.
Kas nad pankooke ka pulkadega söövad? Tahtis Sipsik teada. Seda Anu küll täpselt ei teadnud, kuid ta arvas, et pankooke hiinlased vist siiski pulkadega ei söö. Ta arvas, et pankooke võivad hiinlased lihtsalt näpu vahelt süüa. Kui kõik pildid olid ära vaadatud, viis Anu selle Hiina raamatu isa riiulisse tagasi. Ja siis ütles ta Sipsikule veel kord. Vaata siis, et sa kellelegi sellest raamatust ei räägi. Ei vanaemale, ega emale, ega mitte kellelegi. Murile ära ka räägi, sest Muri räägib muidu Ilseni kassile ja siis on meie saladus tervele majale teada. Sipsik ütles, et ei räägi kellelegi. Mitu päeva läks mööda. Ükskord nägi Anu õue peal Ilseni kassi ja Ilseni kass vaatas talle niisuguse kavala näoga otsa, nagu teaks ta mingisugust saladust. Anul hakkas kohe süda valutama. Ta läks tuppa tagasi ja küsis Sipsiku käest järele, et ega Sipsik ometi ei ole kellelegi Hiina raamatust midagi rääkinud. Sipsik ütles küll, et ei ole, aga Anu süda valutas millegi pärast ikka edasi. Ja siis see juhtuski. Kui õhtust hakati sööma ja kogu pere lauas istus, küsis isa äkki tõsise häälega. Kes vaatas Hiina raamatut? Kõik jäid vakka ja keegi ei öelnud midagi. Aga viimaks ütles Anu väga vaikselt. Meie Sipsikuga vaatasime. Sipsik tahtis kangesti neid pilte näha. Mina ütlesin küll, et sinu raamatuid ei tohi puutuda, aga tema käis muudkui peale ja ütles, et ta kellelegi ei räägi. See on halb, et sa raamatu võtsid, ütles isa. Aga palju halvem on see, et sa niimoodi Sipsiku peale kaebad. Nüüd hakkas Anu nutma ja ütles. Sipsik kaebas ju minu peale ka. Kust sa muidu teada said, et ma raamatut vaatasin? Sipsik ei öelnud mulle midagi, ütles isa. Aga su näpud olid rasvased ja nüüd on kallil raamatul rasvaplikid peal. Rohkem isa Anuga ei tõrelnud. Aga kui vanaema tõi magustoidu lauale, siis ütles Anu, et ta enam kunagi isa raamatuid ei kisu ja sahvrist ise pankooke ei võta, sest pankoogid teevad näpud rasvaseks. Ja pärast sööki läks Anu Sipsiku juurde ja ütles. Sa oled mulle väga armas. Ja Sipsik ütles. Siis on kõik hästi. Ну, вот такой вот у нас был текст. Ставьте дальше на паузу, если вам интересен перевод. Я буду показывать, несколько слайдов. Вторая часть. Дальше. Еще. И еще. Это все. Вот такой был у нас текст. Пишите в комментариях, было ли вам удобнее, когда у меня был крупнее шрифт и такой красный маячок, который показывал, где мы читаем. А также, может быть, у вас есть предложение, как еще лучше сделать этот формат видео, где мы читаем. Может быть, у вас есть какие-то еще идеи. Я, если оно будет хорошее и смогу ее технически выполнить, обязательно попробую. Спасибо всем, что посмотрели. До встречи в комментариях. Пока-пока.